Ćao! Nastavljamo sa trbušnjacima. Danas ćemo raditi bočne trbušnjake. Jedna od varijanti, prvo ovako, da ne pominjem, morate imati jednu podlogu, meka podloga koja neće da nam žulja, koja će nam biti udobna. Jedna od varijanti za trbušnjake jeste oslonac na boku, opružena ruka. Kako noge ispravimo? Malo ih savijemo. Hoćemo da dodirnemo stopala. Hop. Ako možemo, najbliže moguće do stopala. Bočni trbušnjaci su jako bitni zbog stabilizacije kičmenog stuba i ne smijemo ih zaboravljati. Radimo, kad je opterećenje, izbacimo vazduh. Znači, odižemo trup, odižemo noge. Nemojmo da dižemo noge da ostanu kolena na podlozi. Pa da radimo ovo, da grčimo se, znači trudimo se da odižemo celo, noge od kuka, da dižemo gore i da pokušamo da dodirimo. Istu vežbu možemo raditi sa rukom iza glave i da pokušamo da idemo laktom ka kuku. Isto to radimo i sa druge strane. Radimo 10 do 12 ponavljanja. Sljedeća vežba koju radimo za bočne trbušnjake, oslonac je na leđima, noga može biti pravo, zgrčeno, manje i zgrčeno više. Ovo je lakša varijanta, druga noga je zategnuta. Idemo penjanje uz nogu. Prava leđa, potpomažemo se sopstvenom nogom, izbacimo rame i uhvatimo se za sredinu našeg stopala. Vratimo se. Leva, desna, leva, hop. Leva, desna, leva, hop. Ako zgrčimo malo nogu, opterećenje će biti teže. Ako zgrčimo još, povećavamo opterećenje. Radimo na broj ponavljanja. Jako je bitno da ubacimo to rame, da tražimo nogu. Ako hoćemo još da povećamo to opterećenje, možemo da hvatamo jednim hvatom za nogu, ako je teško 2, 3, a možemo i bez hvatanja za nogu. Radimo jedna noga, 12 do 18 ponavljanja, druga noga ili bez hvata sa opterećenjem malo dalje noga ili skroz opružena. Ta rotacija je najbitniji moment kod tih bočnih trbušnjaka. Toliko za danas. Vidimo se.